Dobar dan svima. Važno je da ovo nisu sankcije Republici Srpskoj. Osjećam se ponosno i ne doživljavam ovo kao kaznu. Jer je ovo dokaz da nisam bio spreman da trgujem interesima Republike Srpske, ni u jednom momentu kada su to očekivali od mene razni ambasadori, a pogotovo odlazeća ambasadorka Kormark. Odluka je deplasirana, jer oni koji su je donijeli, koliko sam ja razumio, Kancelarija za kontrolu imovine stranaca u Sjedinjenim Američkim Državama, znaju savršeno dobro da ja nemam nikakvu imovinu u Sjedinjenim Američkim Državama i po tom osnovu nisu imali ništa ni da blokiraju ili da zabrane. Niti imam imovinu, niti imam bilo kakav račun. Nemam ni u inostranstvu, osim u Srbiji, ali ja Srbiju ne doživljavam kao inostranstvo, doživljavam je na jedan sasvim drugi način. Politika odlazeće administracije u Bosni i Hercegovini, predvođena lično gospođom Kormark, je tendenciozno probošnjačka, prounitaristička i izrazito antisrpska politika i politika protiv Republike Srpske. Ovo nisu sankcije Sjedinjenih Američkih Država, ovo su sankcije oni koji su poraženi na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je lično dokazani neprijatelj Srba i Republike Srpske. Kormarkova je nepoželjna osoba u Republici Srpskoj. Tražimo od Crnatka da je proglasi personom non grata u Bosni i Hercegovini. Očekujem da nova vlast Sjedinjenih Američkih Država, ukoliko to ne uradi Crnatak, je hitno povuče iz Bosne i Hercegovine i da je krivično goni zbog počinjenih krivičnih dijela kao što su miješanje unutrašnje stvari drugih zemalja ili je to zabranjeno važećim diplomatskim propisima u odnosima među zemljama. Jasno je kršila međunarodno pravo po tom osnovu, ali je kršila i međunarodni mirovni sporazum koji se zove Dejtonski sporazum i time počinila krivično djelo kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma kao međunarodnog akta. Ona je masovno kršila Ustav Bosne i Hercegovine, miješajući se u odlučivanje i rad organa u Bosni i Hercegovini. Ona je lažno, zato što je lažno informisala State Department o stanju u Bosni i Hercegovini i dovela ga u zabludu, zato što je visokog predstavnika pretvorila u svog vlastitog poltrona. Dakle, to su dovoljni razlozi da nova administracija u kojoj imamo povjerenja da će po svemu onome što je najavljivala uvesti jednu novu politiku koja bi mogla da bude dugoročna politika stabilizacije u Bosni i Hercegovini, a ne manifestacije sile kao što je to do sada bilo sa američkom odlazećom administracijom. Ja sam za i prihvatam Bosnu i Hercegovinu kako je kreirano u skladu sa Dejtonom, a ostaću protiv i sad ću biti još više protiv Bosne i Hercegovine koji kreira Kormarkova i odlazeća američka administracija. I nastavit ću da se borim protiv tog monstruma Bosne i Hercegovine koji su napravili. Nastavljam da se bavim politikom i ne menjam svoje stavove. Mislim da će oni biti još jasniji.